Waisong terang handicap ke sodara jok Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong atoma phan ke rap kachohang. Lakhakre Troxy Socheng Thenta constituency angkang pi Rongagora Sar Edbe Arongomeka Bidor Singh terang lapen amputok BP aso puakling handicap ake sokacholong lokajok Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong atoma phan ke rap kachohang. Waisong terang ke alang libi hek ako penlet labangso handicap ake sokacholong kali. Class 8 purhibo mahutsi labangso keng kaheno mate keche ase paralyzed cholong loklo pen ke school ke exam ta tokdun un edetlo akeng ke kangsi bahari kang dur anpin lopusi chethan pon la pen nili tum korte injir pen bang truck pen nili henlo akleng loputa chethan pon la si nili non dipu government college along si degree ang dengsi charlie dun bompusi chethan Lapuan ajer kidingta local MSC kachirong pipita nangrap dun depin lang pusi perang ke thengno kachethan dun. Lapen ke nili phanta ke rengji abar sai mate boreng abar sai nang piason te pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghanga phanta chuning lipon. Nili sonson ke chongda thekthelo lasi nili phanta nang ing hon nang injin so thapusi chuning ri. Pen ke nili po nili baita thangnat abar sai ta ave puta chethan pon. Ang ton pen Waisong terang kaning jalam artisna. News Desk Report Inglongkiri Abirta. Prangsi nang limen nang rirong stanik ha. Nilimen ke Waisong terang ku nili hem gesar mem Bidor Singh terang nilirong ke kajironga lapente alu ronggora sarkahang birong. Tapi kuson kan sila nang likeng na kuson kimandel lo. Kubutakan sini. Laso kisu keculong bang ke nili mane 15 bosor aboyok arta hedi. Lapen si mane paralyzed akisu lapente kiche si ubuheli karbi dungge. Aso kisu keculong mane jonmo penda kali lapente accident da kali handa kali biala so bemar long lom lapente ke aso du ke mane kecilang dunda mane mesin hospital putai dung heta ave labente khorosalam lero cilang namni busta hedi amasila tebok tere hospital cilang labente laili tum Karbi aron cilang pen malis nani pherem lapusan pen cilang benamasi along kapreke dun thekthedet ayalo mane Nalde. Tapi juga suhu nang likeng nang po. Kacali ke ko anang deng si kacali lo. mane nili yahar sudu ke Charlie ene ke class 7 anpen lo so ke su ke long pen sing ke la so ke su long mat tikuk den lo mati nili keng ke kang bhari lo mane nili non ke la sari si ben ke damun mati aprang nili ke la puniri ban karkum si barpi bar so tame kachiti le sonjala kya penggela hem ke satum mane bihe dhuke na hatum tan narbag de narbu det unde de la he mane nang room det unde apor ke dat pi podom sineng cepat duk la non tetan bu ke bang tanah curung ile jemati ide cuman rap penggela si la non sari si pen la busi nambom mayalo non mangge Nang lagi kacali ceng school ke nak cita lima. dili ke cari ceng school ke hadang ni rong malah he rong ora mane LP school dam thulo dang malo high school ME school la damalo high school la damalo metric tok dak dai thor high secondary dak metric pass lo second year dak pass lo non nili degree chari thu di government college BA third semester ang deng lo Ente lah nang lagi cali buah mahut te kumat lo nang tan koros pati ke nang pidun ke. mane khoros pati ya putha ka bang polote nili phan ke la aprang si ke la misona sor hedi adar si startum la tum si mane nang kahumri cheng tema la pentelan ni non nili sari hong pen ke dam ita la tum si kisona ke lang ba Guwahati medical college long si operation si la langit tum si operation nang klempi la tum si mane ke chali asap sub la pu hai utu bhara pen la tum si nang kidun bok Kenal koti ke bang anu. kote bang thom injir bang thom Nang siak leng silo. nili sakleng silo Nang siak leng silo. Kenal pe nang pu son tulang. dolang ta nili pu bang ta apran mi mane amwa hidi la pu kek bon pya mane ari songko ku bi son ne mane accident peni ta ha amwa hengno mane kurwon ya Tangte KAC mate Karbi Anglong Autonomous Council kithe giding phan nang di
Pini Dwar Baguri Lakhain Koiratrok constituency ke Parlo Dolamara Municipal Board Asai Hemalong India Republic de Arni Pache Tondunsi Amethang Asai Hemalong Town Committee Chairman Mongol Singh Terang Ahin Pensi India Alama Inthorpon Lapen Republic de Kupia Potsi Katalon Mabang Solam Stame Chethan Chimompon Lapen Pu Dwar Baguri BJP Amethang Asai Hemalong Sitame All Dwar Baguri Mondol Amai Pusunaram Singnar Pensi India Alama Inthorpon lo Lapen pinike India aron atengpen kesang arni pupache tondunsi dolamara ahithi anta inkir etsi aron atengpen sang dunlo. Lapen kado kawe kethe kiding anche tong petsi ning isi petpen aron atengpen talon dun.